Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thattu te chibai vekule January ni somni pasari sang ni somni parukania not van live phai tlangwal mi kutwara athina chungchang video a viral na sa hlemaya hemi chungchanga hian a chung te lam hian complain FIR an thehlut lo ti thom te a oma Mizoram chunga hian poikhoina thleng nun na hial chan te po a chung te anin ngai dam ti awanga thu buai an siam tak lem lo te po hi a nia soite om thin ti pal thil liau ni lem lo hetiang anga kut in thak awanga nun na chan an lo om hian atuar tu te hian thu buai jek lut lo ma se khrem nge tur an ni ti dan hian ata langa hemi chungchang te hi kan soi zawanga tin Tanhril nula Marina lal chan chui kum som ni paruk Dr. Of Joseph lalmal so malay Tanhril veng pui aruang char ani chungchanga athi na chungchang pulisin an chui chua to thu le ati tu aloin ti hlum to thu Mizoram pulisin statement an ron siam te hi kan ta langa not van lai phai tlangwal mi kutwara thi chungchang uwanan atalan hingai thama sateang Richard lalming liana kumsom ni pasari son of upa arlal ompuya not van lai phai namdo inveng le athian te chuan an thian nu zin tur thapain kar masalama khan aizol andon chuka salem venga roadside homestay a thlengin nizan khan inti hlim na mun pakhat j18 na ankala kongpuya ankal lai hian Richard a hian athian pa isaka chu a awa abul naya chuan isaka ve tho chan mari wais lammi alo oma chu chuan ama aron chawa ngain aron pana atlo thuta top mayani abul naya omten an soidanin Richard atlu hian kongpui tual chara atukhum azuk so richor ani anti Richard athian pa isaka soidanin atho theilowa biak chuan ti chawin min changa khati lai khan kut thak tuin atlo tlulai CCTV footage te hi kan la mu lo awangin arui zoi ni maya kan ngaya kan kwa thowa achak dewa ka thut puya chian pa kamuzal du mai atia kong sira chuan kamut zal tira rei tak ka thut puya kan riana ahlat lo awangin room lama ka kalsana darli vela po aron hol awangin ama ngai venin ka chuak le a achau em awangin taxi mangin PUC bula private damdoi in redeem kan pan puita ani ati isaka chuan asoi zel danin redeem hospital doctor chuan adin mun aenin civil hospital lama ari fara taxi in civil hospital kan pan puita a konglaka thi in aluaka damdoi in thlen pui ani main achat thatamai ani ati chanchin buat sai lai hian Richard langming liana thina thuwa hian chung kolam chuan FIR thelu antum ran lo ni in hriatani tin uwana hian posa siama ma se hei hi jinglama aposania tin he thil thlen hun video viral kan lo mukha January ni som hi le paruk jingdar khatle achan ve vela thleng ni in an soi bokani tin puwana hian hetia kut in thangna thleng chungchanga ati tu hi chan mari veng lam ni in an hriatia azia kha ati sual pal ania kut thak tu kha tlangwal h la rammoya kumsom pakwa son of larin oma haungnar chan mari waisani ti police lama tangin a hrele a e thilawang hian thu pha choina te po aron ta langa tin chan mari lampo hian an veng mi ani lo thu chua siamin an ron ta langa ni uwana chuan lalming liana kumsom ni pasari son of upa ar lal ompuya not van lai phai damdo in veng kha anau pantet lai atanga thu oi thei mi poi soi ngai lawania lekha azir lai BA apas thlengin zuk le muamba ka kuwa taknial po ei ngai lawani pandemic lai atang khan tlem hanlem ve aching tana midang tan nok sakin au ngai chuang lo than lai le khohar in kal tai ma em ania adam phot chuan mit thulumen na kal lawan ei ngai lo mit thilumena akal satia mai ngai lova tangkai tum tat mi ania thingpui semle no silfai thlengin ati tura da tat mi ani a orolero aring ve le thina a thenchin hriat tak ani ve a mi hlim thei thian ngai na em ani
not van lai phai dam do inveng bran suai me president puef zodin puya chuan amazia kan hrechiang em a richa ta hian anau pan te ta tanga voin thleng hian tu ma ati buai soitu ria pakhat ba kanom lowang ati a soi zel danin tuna tlangwal kum som ni pasari mi ni to ma se aya uten ku valei tura antir bor ngam ala ni reng ati bokani heti mek lai hian richa ta kuthak tu hi tlangwal chuak orania bodybuilding lam ngai poimo tak gym lama regular taka kal thin ni en an soya mi poi soi ngai lo tak nin ama hrechiang ten an soi vetlat bok tlangwal thazarwal in rin tok na nga hun lai ania athil riat sual pala adu bakin acheve pal ani mel van doina thleng hi apoi ti mai bak chu soithiam a harsa ani post masalama khan richa ta hian athian pa isaka a awa abul naya isaka mingpu ve tho lowam ta chuan ama awle chowa ngain aron khoi tamai ni in kan ziaka hei po hi adik tok lo ni in nalang richa ta kuthak tu hi age la ruat moya ania amhinga hian isakati atello titileng velle rindan in pol ni inalang police department an cherang lea an fakom tual thattu hi rang takin an suizuya hunrei lo te chungin an man ngala fak an phu hle ani nizan lama vanlai phai lam kan bia a khotang hruai tu tele richa ta thian pa isaka thil thlen zana omve baka apa nge po kan bia a FIR submit rule antilo zeta ma se chung kuain an soi ho nuwa tukina khan FIR chu an thehlut ve ta thowa richa ta chung telamin FIR an thehlu baka hian police lam chuan suomoto case file tho tur thu minhril ani ti in aron ta langani richa ta kuthak tua pu age la ruat moya kumsom le pakwa chan mari waisi tukin jing khan an chen nei na police ten an man to ani hetiang ang chung chang hi atil lama ka soita kang khan FIR an thehlut lo ti te tin atuar tu lam hian an ngai dam ti te hi a omle thina India Ramdan Indian Penal Code Bharatiya Nya Sanhita waya chuan tual thana mar daremo hiam na tak tuar tir la hi cognizable offense le non compoundable offense ani sarkar lam abikin dan ken ko tu police bo phurna mimal FIR first information report thelu a umlawani point thil thleng a omti an riat chuan police te hian an ma ni thuin somoto case an ron hong nge turani tual thana emo tual tha tumna emo hi mimal chunga thil sual ti na chau ani lova khotlang le ram chunga thil sual ti crime against the state angangai ani chu wangin sarkar hi prosecutor ania wangin FIR ranpa angai lova police te hian ma an la turani ngai dam na le case kal zel dan atuar tu emo achung te emo in an ngai dama case siam lo mayang u anti point dan ma chuan atop mai thailo non compoundable offense tual thana ang chi thu boy hi in rem na wanga ti top mai thei ani lo in rem na compromise siama kota kan ngai dam to a case ti to pro uti hidani na phal lowani kot thutluk na kotin thiam lo achantira khrem na punishment apek nge nge angai thin ngai dam na ero chu khrem na ti hniam nan judgin amang hlek thei thungani engwangin nge dan hi a khau em mi pakhatin tuala thata a tual tha chu ngai dam ani theinan le thu buai anei lo na turin a chung te a vawemo suma a thleme mo wanga ngai dam ani chuan chutiang thil chu a thlen non lo nan le khotlang himna tan sarkarin ma alak angai ani chuti ani lo chuan tharum manga piang anzalen don ti na aniang atuar tu emoin ngai dam ma se sarkar police chuan thu buai akal pui ngai ngai turania tual thattu chuan dan ma hremna amma chon ngai turani ti hi danin minhril danani Tanhril nula thattu athito Mizoram police chuan thu chua siamin Marina lalchan chui kumsom ni paruk daughter of Joseph lalmal soma late Tanhril veng pui tha ani chungchanga hetiang hian thu chua an siam zonuam outpost ni thum thlasom pahnih sang ni som ni panga jing lamdariat le achan vea John sang nuna Tanhril veng pui hne na tangin atunu
Marina lal chan chui kum som ni le paruk Dautarov Joseph Malsoma late Tanhril veng pui aizol chu ni khat thasom pahni sang ni som ni panga chongmalam dar som pakhat le achan vea an chen na ina tanga mamo lam tura achuak chu ni thum thasom pahni sang ni som ni panga thlengin ala holo thu report donania chumia wangin malak sak turin angen zonwam police outpost general diarrhea mibo report zialu ni in thei to pazon pui ngalani mibo nia report Marina lal chan chui kum som ni le paruk chu nili thasom pahni sang ni som ni panga atanga ni som pahni thasom pahni sang ni som ni panga chung hian police le Tanhril khotlang tenen tang kopin thei top chua zon ania hetia mibo zon na kalpui ani lai hian Marina lal chan chui mobile phone sim number paruk pakwa bial pakwa pakhat bial pali pahni bial pasari le pariat pahni panga pakwa pariat panga pakwa pakhat pasari chu a call detail report CDR telain uluk takazir chian ania CDR atanga abiak thinta chu thu zofia anni CDR atanga alandanin Marina lal chan chui aboni hian abiak mi pakhat chu uluk taka thu zofia ani nima sela Marina bo chungchanga hian evidence tha aum lo wangin chuale ani Marina lal chan chui zon na kalpui ani mek lain ni som pathum thasom pahni sang ni som ni panga tailam darnga le minute som ni panga RS larin sanga Tanhril branch YMA nena tangin MZU football playground bula mei cherwang ni om tak an mu thule herwang an mu hi mi bo zon mek Marina lal chan chui ani ngei rin ani thu zonwan police outpost a don ani chanchin hriat ani fele ruang mu na mun chu police team in pan ngalin forensic team te po hril hriat ngalan ni ruang om na hi MZU football playground atanga metar somnga bor vela anin alo troi chetan to ani inquest uluk takane nin forensic expert ten uluk takin ruang ending na an thoka vanlal rovi Tanhril veng pui chuan ruang chhar chu afanu bomek Marina lal chan chui ani ngei thuwa fin fiani police inquest atanga alan danin ruang chhar chu achiat to awangin le pon lam lang thea hiam nu ma engma amu theilawa wangin athi chan dik tak khriat ani lo hetiang ani awang hian ruang chu civil hospital aizola ni sompali thasom pahni sang ni som ni panga khan athi chan chiang taka fin fia ani theinan post-mortem examination tura thonani hemi chungchanga hian vaivakon police station a unnatural death UD case register nin uluk taka athi chan chui zui ani Marina lal chan chui thihna chungchanga inquiry nei ani lai hian mi engemozat thu zo fian ni inquiry atanga alan danin Marina lal chan chui hian now apai mek thu hriatania ama ero chu afa paina ero hriatani lo Marina lal chan chui hian pasal nei atum thule apasal tur chu pa upalam pensioner ani thu te thu khretu hne na tangin hriatani in Marina in he apasal tura asoi hi Tanhril veng khwale tui dik tak ani lo thu po hriatani Marina lal chan chui thihna chungchanga inquiry a rin hlel pakhat chu zonwam police outpost a ni som paruk thlasom pahni sang ni som ni panga khan kowani heti mek lai hian RLP ka chu a chen na ina tanga azuan thak thule Ebenezer hospital pan pui ani thu donani rang takin Ebenezer hospital chon pui pan pui ngalania FSL team tenen RLP ka motor MZ01S 4967 Tata Nexon chu rin hlel thila hriat pui tu te hmu lain uluk taka motor chung chu enfia ania motor chung mun rang ranga thisen kai ni nge yarin chu mu ani nu chuina kal zela FSL expert team te endikatan si sanitani tin RLP ka chu Marina lal chan chui thihna chungchanga in nam hnoi ngei nia rin ani awangin an chen nain chu ground of belief siamin enfia ani RLP ka phone manlai Redmi 8A chu an chen nai na tangin si sania forensic science and laboratory aizola enfia tura thonani police inquiry a hian Marina i mobile phone sim number
paruk pakua bial pakua pakhat bial pali pahni bial pasari call detail report CDR chu zirchian thatle nin Marina-i betnu nung bertu chu sim number pasari paruk pahni pasari pakua pali pakua pasari pathum panga ni in abia khun hi ni khat thlasong pahni sang ni som ni panga chongmadar som pakhat le minute somli ani he sim number pasari paruk pahni pasari pakua pali pakua pasari pathum panga nei tu hi RLP ka Tanhril veng puya in samek le kolasi patang lo pem mi in lua khot samek ani ti hriat ani mun rang ranga CCTV surveillance camera ang te enfi ani in heta hian Tata Nexon var MZ01S 4967 chu Marina-i ruang charna MZU campus Tanhrila ni khat thlasong pahnih sang ni som ni panga khan atlan lut nge yani ti finfia ania he motor hi MZU campus a darkar ni le minute som pariat chung aum ti hriat ani bok Marina-i thihna chungchanga hian rin hlel kai ber ani awangin uluk taka zirchian zui zel ani ta a helir thei MZ01S 4967 Tata Nexon hi i chalan e patanga alan danin laldu saka lelchun bawbok minga register nin ni som ni pakhat thlasom sang hi som ni pathum khan that ownership nei mek tu Joseph Lalremoya son of RLP ka scholarship nena cheng nuai nga le singria ta ral chonani Marina lal chan chu i thihna chungchanga nu chuina kal zela ruang chatna hmuna tang hian Marina lal chan chu i ngong ru ninge yarin le aha pariat le hisen ninge yarin te chu mu chua ani tichuan achunga talan motor chunga hisen ninge ya rin le arwang charna hmuna evidence la khom te chu forensic science and laboratory aizola endik turin thon halani khriat pui tu le evidence chi sang la khom endik na tanga alan danin Marina lal chan chu i thihna chungchanga hian sualna konga poikhoina criminal offense nge hriatani awangin Vaivakon police station a tual tha thu buai zialu Vaivakon PS case number 08/26 ni som pasari thakhat sang ni som ni paruk under section 103 clause 1 BNS anita ani nuchuina kal zela evidence chi sang forensic science and laboratory aizola thonte chu ni som ni pathum thakhat sang ni som ni paruk hian evidence examination report donani examination report atanga alan danin RLP ka motor chunga thisen kai te chu Marina lal chan chui thisen nge ani thule ruang charna hmuna ha an mu te po Marina lal chan chui ha nge ani thu finfia ani bok in RLP ka mobile phone Redmi 8A examination report chu forensic science and laboratory aizola tangin donani bok report atanga alan danin RLP ka hian a phone Redmi 8A a hian Marina lal chan chu iming le contact number pariat pahni panga pakua panga pakua pakhat pasari chu TNHRL MART in a safety mu chua ani ni som pahni thlasom pakhat sang hi som hi panga khan RLP ka phone a hian pregnancy test kit thalak mu chua ani bokani Marina lal chan chui tual thihna chungchanga nu chuina kong ranga lo lang chu RLP ka kumsom ruk pahni late son of RL dama late Tanhril veng pui aizol hi poikhoi tu le mo phurtu ber ni in mu chua ani ta ani hen nu chuina hian Tanhril YMA le FSL team 10 police te thei top chua minpuina wangin anchunga SP aizol district le staff te chuan lom thuan soyani tin hemi chungchanga hian police ten thu chua an ron siamani tual thattu an man chua khi alom plemaya chuti rualin tual thattu ber shemna aphu tok mulawa aboral ve mai hi chu apoi hle ati lo thei lova atuar tu chungte an tuar puin pathianom puina le thamwan na changchun jom zel turin du sakna kan hlana ni Marina lal chan chui kumsom ni paruk Tanhril veng pui thina RLP ka kumsom ruk pani Tanhril veng pui chu poikhoi tu le mo phurtu ber nia ngai ani thu talan ani nu hian Tanhril veng mipuiin rim chuan
RL pe ka te in sak lai chu an hal sakani he thu kan buat sai lai thleng hian boruak atang angreng khop maya police lam te po an thleng to na ngin in kang hi an la thel hlei thei lawa mipuiin thinrim a so sang hle maya boruak thalo jok a thleng zui zel lawang ti po soi thei ani ri lawani Frederick Larin dikan oman rongbol na report toy aron talan hingai thateang omana rongbol na kan nei tur hi ria in mitam takin min lo tong trai puya wangin lom thu kan soi tak mek mewani kan kal tur thu te hi keini lam ti dar nimi alovin mi thanem ngai te tangin alo dar vak maya nia kan rin dan ber chuan oman ram tan hian lalpan mitam tak tong trai se adu ani ang kan tia kan tong trai na zong zong hian omzia anei nge nge yang nima sela chiang lutuka report pek hi arem chan lo na a oma wangin tong trai tu zong zong te riat thiam nak kan dil ma sadu ani isu aring tu ni lo mi thil ti thei tak le sarkar huai tu hne na isu chanchin soin a oma tong trai sak an ni bokani damna an chan le chan lo te le isu chanchin kan soipui te chuan eng ang takin nge omzia anei ti te chu alalan chho zel karing kan rin lo deuh ma isu chanchin soin kan tong trai sak tat maya oman rama ring tu tenen in khom na hun thatak kan neya hun min pe ka wang le har sa tak takatanga an ron in khom awangin kan lom hle ni an film khur hle maya an in khom na tur mun address te po an puang zar du lova na rim taka an thoba ka film khur tak chungin an in khom thina i tong trai pui bokang umhyang oman rama ring tu tlema zong om te khwan an tho pui te hena isua chanchin an nun atang te an cheji amang ten an lan tir me kani thalak hi ti fi alo deuh angai tlat maya min kha thiam turin kan nge na che na sat taka min tong trai puina a thon lo ti kan soi non le duwa kan tong trai na dong tu nge po hian damna a chan nge ka ring tlatani tin report toy aron ta langa heta soi ang hian engkim mai hilang tlang taka puan zar arem lo awangin an rongbol na ngai hluwa lo tong trai pui tu te hne na po thupa aron choi ani kan thei to pa tong trai pui zel tur po in min som hal bok kani